Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Susuruka 7 TV. Nkuko mubimenyereye nitwa Ishimwe Karine, uzwi ku izina rya Teta. Uyu munsi ngiye kubakorera amandazi. Njye na Estache tugiye kubakorera amandazi. Muraza kubona ukuntu gutegura amandazi mu rugo atari ngombwa kujya kuri boutique kugura amandazi. Byaborohera, tugiye kubigisha ukuntu mwazajya mwikorera amandazi atari ngombwa gutuma umwana kwa kazungu. Kayikorera. Nkayikorera amandazi. Arabaryoshye. Arabaryoshye Ariko cyane. muri cyariho kareba n'ibyo agiye kuvuga ati cyakoze. Wambaye neza festation. Merci beaucoup. Rero ubwo tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, tugiye kubigisha ukuntu mwategura amandazi mu gitondo. Nk'ababyeyi ntabwo ari ngombwa ko umwana bajya kumugurira amandazi kuri boutique kandi yabasha kuyikorera. Kandi icyiza kiriho amandazi nta nubwo ajya aba exprime munsi y'iminsi 5. Yego, nuko ugomba kugura agafarini hariya kakamanuka n'ibindi bikoresho n'ibindi bisabwa nyine kugira ngo indazi ritungane cyane rwose, akagira indazi ryiza. Yego, amandazi araryoha cyane. Ndana amandazi buriya itindazi n'agashyushyu ntago wandusha. amandazi araryoha. Mbahaye ikaze rero, mugiye kubana nanjye na Estache mu kiganiro cyacu cyo gukora amandazi ku bw'uyu munsi. Turabatumiye mwigire hafi tubigishe gukora amandazi. Murabona ko rwose Teta yemeje kutwereka ko dushobora rwose gutunganya amandazi kugira ngo rwose ducike byari byo kujya kugura indazi rya 200, ry'ijana, rya 12. Reka aravuga ati ngomba kubibereka rwose kugira ngo mujye muyikorera. We natubwire by'umwe Teta, ndi kukubona hano kumize gukora ikintu bitirindaza amandazi. Ubundi bimeze bite, bihagaze gute, nibiye bikoresho? Nkuko mubibona, aya ni amata turi bukoreshe. Uyu ni umunyu usanzwe, iyi ni isukari. Aya ni amagi. Yego. Iyi ni capamandazi. Akabinyuru twose n'uturungo tugiye gukoresha mu gukora amandazi. Hajya kwambye ko twatangira pakimaya. Pakimaya. Kugira ngo baje kubigura rwose. Ubwo utangiye gufungura ifarini rwose. Nanjye mfungura ifarini. Tugiye gukora amandazi. Bifashisha ikirushi bimufasha kugufasha cyane rwose. Irindazi ryawe ritunganye risa neza cyane. Ifarini. Tukora amandazi mu ya special cyane. Irindazi ryiza ryoroshye rimeze neza muri muri ku buryo bikora mandari kugira ngo mbabarize. Rero ni ikibazo. Estache arahababereye. Rwose ndamubabariza. Ewa. Gutya birahagije. Birabaye. Birabaye. Okay. Urabona rero iyi ni ifarini. Ibintu byose dukora tuba tugomba kugira igipimo. Ubu nyine ifarine ni nk'ikiro n'inusu gutyo. Nubwo wenda ntapimye, ariko ni ikiro n'inusu. Tugiye gushyiramo. Ko kano kameza kaba gafite ibiro bye. Bishyiramo nkeya. Nzi ko wabisukamo byose. Oya, wayarya. None se tuvuga urugero. Nk'iyo nk'uko ugereranyije ukavuga ngo ni ikiro n'inusu. Hajyamo iyo ngiye gushyiramo akayiko kamwe ka pakimaya. Okay, mu kiro n'inusu. Yego. Ubyumve neza. Niba ya farini ifite ibiro 2 ugereranye nawe ukuyemo ikiro n'inusu. Iyi ngiyi murabizi ko ari capamandazi. Ikiko ntabwo yacyujuje neza ko mwabirebye. Ntabwo kiba cyuzuye neza. N'agace kacyo urebye. Capamandazi yo ndashyiramo ingano. Impamvu nuko ndi gukoresha ikiko kinini. Yego. Rero nanjye basobanura batazashyiramo byinshi. Nagira ngo babimenye. Estache arahababereye ntugire ubwoba. Rwose nagira ngo kuko ari ufite n'ikirushi gusa. Capamandazi ubona ko ni akayiko kuzuye pe. Yego, iki ni ko capamandazi.
twibuke ko turi gukoresha ikiro n'inusu nicyo twashyizemo ikara. iyi ngiyi bayita vanira. Vanira buri ifashe iki? Tuma bihumura neza irindazi rikaryoha. Vanira wowe rwose ujye usubiza inyuma kugira ngo utibuka izina ryako ujye ugira rwose wiyibutse. Vanira reba ku ntaka ashyizemo bereke rwose ushyiramo gake kuko ushyizemo nyinshi ukuntu byaba bimeze. Twibukiranye ko ari gukora mu kibazo. Ni mu kiro n'inusu tugeze gushyiramo ikintu cyitwa isukari. Isukari yo ndashyiramo ingano utabona. Ndapimisha uyu mufuniko. Buri isukari nyinshi ntabwo iba ari nziza. Urabibona ko ari umufuniko umwe mu kiro n'inusu. Cyongeramo akandi. Bari kubibona rwose uko usuka buri muntu abireba. Ubu dushyizemo udufuniko tubiri. Noneho ubwo rero tugiye kubanza kubivanga. Reka nshyiremo n'umunyu. Ni ibirusha bitanu. Oya uyu mwinshi ntabwo aba ari mwiza. Murabibona ko dushyizemo akunyu gakeya. Twibukiranye kiriya ni ikiro n'inusu. Tumaze kuvanga rero tukimara gushyiramo umunyu urabona ko turabanza tukabivanga, ariko hari abandi babivangira mbere y'amata, ariko njyewe nabivanzemo mbere. Abantu nyine bakora mu buryo butandukanye, nabyo nta kibazo. Urabona amagi y'ukumena rwose ushyiramo cyane. Turakoresha amagi 2. Ntabwo twarenza amagi 2 mu kiro n'inusu cy'ifarini cyane. Buri wese arajya apima arebe bitewe n'ubushobozi ushobora gushyiramo n'icumi. Turabanza tuvange. Bimere neza tubone gushyiramo amata nyuma. Abantu bakora amandazi mu buryo butandukanye. Rwose noneho nshatse nakoresha n'intoki nta kibazo. Ku buryo nyine tuno dutirimu twose tw'amagi tuza gushiramo. Ndabanza mvange. Umuntu wese rwose ujya kubikora akavuga ati ukaba wizeye ko intoki zawe zisa neza. Namwe murabizi ko zisa neza. Ndabizi yamaze gukaraba hano rwose amwira testashe ugomba kugira isuku. Ati isuku ko nkorana nayo. Isuku ni isoko y'ubuzima. Nkoze mu isuku. Isuku ni isoko y'ubuzima rwose. Isoko y'ubuzima. Genda ugakaraga. Uravanga ku buryo nyine biri bumere neza ya magi. Wumva ko yivanze n'ifarini bimeze neza. Biraza kuryoha hageze gutekera. Byatangiye guhumura. Hageze kudutekera wa munyi wageze gutekura aryohera. Aruryoshye pe. Urumva nta kuntu umunyigi utari kuryoha n'ukuntu nkunda umunyigi. Nabikoze mbyegereje. Ndabona rwose uri kugenda uvanga nahise ubwo nyuma yaho no biragenda bite? Ngiye kubereka igikurikiyeho. Ubu ndahamya yuko noneho ubu ya magi ntimwayabona. Ndabona babivanze pe. Nabivanze bihagije. Tugiye gupima amata. Njye ndakoresha ikirahure. Aya mata ni litiro kandi litiro se ntabwo twayishyiramo. Ubwo ahari ubwo ko ngako ni nk'inusu niki ako gakombe ako karahure kajya kwegera inusu ariko bitaragera. Rwose ugenda ushyizemo make ukagenda ubanza ukavanga gake ukabanza ukavanga. Genda uvanga. Ponda ni akazi. Umenya desaye watanze kuba wayatangiye ukuri. Aya mandazi ni special. Amandazi arimo amagi n'amata.
special kabisa. Ntegereje ko rishya mfite nshaka ukuntu ndifungura ama ndi tayari yego okay tayari rwose mayibona ko iyo fari ukora gake witonze pole kabivanga neza okay biri kurushaho kujya bigenda neza cyane rwose urabona ko nyine ushyiramo amata makeya ugashyizemo uturahuri tubiri ugaponda ntabwo bashyizemo uturahuri tubiri bivuye ngo bapondesha amata gusa hari n'abakoresha amazi aho special ntabwo bashyizemo noneho amata gusa ngiye gushyiramo utuvuta dukeya kugira ngo rize gushya ryisatura ryisatura burya ryahiriwe rinaryoshye yego ngiye gushyiramo akayiko kamwe konyine k'amavuta wibuke ko rwose ari ikiro n'inusu twebwe twakoresheje yego ese kamwe kaba gahagije ntabwo washyiramo menshi okay hano rwose biranoze biranoze pe birenda kunoga ntabwo biranoze baponda mpaka binoze okay rwose urabona ko ari kugenda neza cyane rwose cyane kabisa kugenda rwose biyoga urabona ko mu kanya igipondo cyacu kiraba kimeze neza ubwo rero mu gihe nakomeje kupondera rwose turaje tugaruke mu kanya gato bikadutumikire abadutumye. igishoro ufite gisumba ibindi byose muri iyi si ni ubuzima bwawe. Ku mpamvu z'umutekano w'ubuzima bwawe, reka nkurangire ivuriro ryiza rivura mu buryo bwiza kandi bwizewe hifashishijwe imbaraga z'ibimera. Ni ivuriro ry'abagorozi riherereye muri santere ya Batsinda mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Serivisi dutanga, dusuzuma n'imashini zigezweho ukamenya uko umubiri wawe uhagaze. Dutanga inama ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kuzuza amabanga y'urugo, ikindi kandi tuvura indwara zitandukanye. Indwara tuvura harimo amibe n'izindi nzoka zose zo mu nda, indwara zifata mu buhumekero za rubagimpande, dufasha kuri diyabete, abahumanyijwe bijyanye n'amarozi. Icyo kibazo cyarakemutse kuko tubafitiye amakara ya mayideni asohora uburozi mu mubiri. Ikindi kandi muri iri vuriro tubafitiye umunyu w'inyanja n'ibumba ry'icyatsi. Si ibyo gusa kuko dukora na delivery, tubagezaho ibyo mwifuza aho muherereye hirya no hino mu gihugu, haba mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali. Wifuza ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788354951. Ushobora kandi kuduhamagara no kuri 0722354951. Dogiteri Jire uzwi ku izina rya Muganga Kogota aragufasha kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Ivuriro ry'abagorozi riherereye muri santere ya Batsinda mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nitwe dusigaranye ibanga ry'icyizere cy'ubuzima burambye. Teta ndabona rwose cya gipondo rwose bimeze neza ukisoje rwose. Murabona ko nyine igipondo kirabonetse ubu ngubu, urabona ko kimeze neza cyanoze. Igipondo kirabonetse, ubu tugiye gutegereza ko wenda nk'isaha imwe cyangwa se 30 minutes gutyo tugiye kuba dutegereje iminota mike. Iminota mike
Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Kuri Susuruka 7 TV tukugezaho amakuru ya siporo n'andi menshi atandukanye, by'umwihariko kandi kuri Susuruka 7 TV tuhasanga uburyo wategura igikoni mbere yo gutegura amafunguro byose mu buryo busukuye. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, like, share, comment, urabuduhaye inkunga ikomeye. Ngwino dususurukane. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Igikondo cyacu kirabonetse, ubu tugiye gukata amandazi. Murabibona ko igikondo cyabonetse. Okay. Ubu tugiye gukata amandazi. Dukoresheje icyuma, udafite ibikoresho by'ibanze. Ubu nyine ni urugero kugira ngo tubereke n'umuntu uri mu rugo ko ashobora kwiyeranja akaba yagira gute, akaba yakora amandazi mu rugo. Byose birashoboka. Udafite ibikoresho by'ibanze yabyikorera gutya, ntacyo biba bitwaye. Kakarapfuye, nta kibazo kagiyeho nako. Ugenda uriyo niyo formule wahisemo. Buriya erega amandazi yo kwirira mu rugo ntacyo biba bitwaye. Wowe hitamo agaforumule ushaka. Ako ushaka rwose. Ibi ngibi impamvu ndi kubikora ndi kwerekana wa muntu utashobora kuba yavuga ati se nakora amandazi gute nta bikoresho mfite. So rero udafite ibikoresho wayakata. Ariko ni kubona bihagije n'ubundi. Wayakata ubundi cyane rwose. Ubundi modere ku muntu waba afite ubwoba avuga ati nakora amandazi gute, ntafite formule, ntafite ibikoresho. Nawe ushaka kurikaraga rwose warikaraga. Nushaka kurikaraga rikaraga ku buryo bwose warikatamo. Ntacyo bitwaye. Cyambere nuko igipondo kiba cyabonetse gihiye kimeze neza. Yewe. Ko wamure muri kirindazi cy'ikidubure. Koko stage urashaka denjiga koko. Denjiga cyatujiga. Rwose. Akajya gapfa kari muri kari fomu rushaka. Mandazi yose 210 nangahe yewe. Stage wagiye ureka. Twibukiranye wese agira fomu irashaka. Oya buri wese abikata uko abyumva. Icy'ingenzi nuko atabura amandazi yo kurya. Ibi byose niba udafite formule, tuvuge akantu wakoresha amandazi iforme yako, wehe icyo ukora ukatisha icyuma bisanzwe ukabona amandazi yawe. Rero tugiye kuyashyira mu mavuta. Yego. Amandazi yacu arabonetse, tugiye kuyashyira mu mavuta. Hanyuma nyine muraza kurushaho kugenda mubona uburyo amandazi yacu ari buze kuza asa neza. Ko ufite mu ntoki ndakumva ko byahiye nako. Okay, nta kibazo. Rero tugiye kuyashyira mu mavuta tubereke uburyo amandazi yacu ari buze kuza asa neza, kandi yatangiye no guhumura. Atangiye guhumura atarajya no mu mavuta. Kigaragara cyane amandazi araza kuba aryoshye kandi aranasa neza cyane. Arabari n'amanini cyane. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Teta ndi kubona amandazi rwose yageye, urabona yahiye. Amandazi urabona ko yatangiye kuboneka. Ubu rero urabona ko amandazi yacu abonetse, tugiye kuyarura. Bakunda bavuga ngo yibaragura. Yewe. Ukuntu ubundi rindazi ryisatuye ryahiyemo neza imbere. Baryahiye imbere hameze neza. Nshaka irindazira. None ko niryo ryibaruye we. Yewe we. Wabibonye? Amashenge. Hey.
urabona rwose tetari kudukwereka ukuntu ushobora gukora amandazi wayabonye ameze neza irindazi uri kubona riraryoshye wowe rwose no kwega ujya kugura amandazi utonda umurongo yose yagiye yisatura ngo ukibaza ngo ngiye ko nyine amandazi ameze neza urabona ko irindazi ryacu ryahiye rirahiye mo imbere rikanisatura pe rimeze neza teta ndakwemeye kwemeye kabisa inshuti rero bakunzi ba Susuruka 7 TV murabona ko rwose teta yaduteguriye amandazi aryoshye nk'uko muri kubona ari guhumura mu bimbaze nge ariko nawe muri kubibona cameraman rwose Jean Paul nawe murabona rwose ku ishusho ryiza cyane umva ariko abantu mugira amakwe ntimumubwira ati mbazanire Jean Paul koko kari umuprofessionnel nta nubwo ahenda mwebwe mujye mumbwira ati wa muntu wagukoreye video ari hehe aba hari murabona ishusho rwose ryiza aba yaduhaye kuko Eustache yashaka je nashakaga manini je kuma kantu gatoya rwose manini ariko nkora urugero rutoya ndabona wapanze n'utundi dutoya dutoya bariya yose Eustache arajya amari udashya Esther nayawe udashya udashya uyamare ujya kumbwira ikubanza kureba udashya kukureba udashya ntacyo nawe abansigaye hese nta kintu nawe Eustache udashya urabibona rero ko amandazi ya mbere arabonetse nuko bari kuyabona mwese murabibona ameze neza arahumura yahiye yisatura bimeze neza cyane muri kubibona ko amandazi yacu ameze neza birya nirihora kuko rishyushye ryanyica ubwo rero nuko mukomeze mudukurikirane n'umukanya turaje tubarurayiranye mukore subscribe mutwisheho natwe turabakunda ibindi mwakwifuza ko twabafasha mu guteka mwatwandikira muri comment yego asante sana mama isuku ni nziza cyane isuku ni iya buri wese abana urubyiruko abakuru twese isuku iratureba kwita ku isuku twite ku isuku turushaho kugira ubuzima bwiza ko amandazi yacu nayo ya kabiri yahiye yisatura ameze neza ariko ibyo ngibyo ngo ari ukubera kuyaponda neza igipondo cyahiye n'indi rindazi ririsatura igipondo rwose kimeze fresh hanyuma murabona ko iyo uyatindije mu mavuta utu tuntu wagira ngo twashirire ni ingaruka zo kuyatinza mu mavuta ubundi birasaba ngo uyabe hafi ugende uhindura ariko indazi nashirira naryo hari baryahiye cyane akaryoshye niryo ngira ukuntu uri kwisatura yewe uri kwisatura ko ukuntu byahiye cyane ariko n'amandazi yacu ameze neza yahiye araryoshye rero wa muntu rwose uri kuyakora ushaka kuyaba hafi ushaka kuyaba hafi amandazi ashirira amavuta ukagashiramo neza yego urabona ko rero amandazi yacu abonetse atari ngombwa kujya wiriza abana mu muhanda bajya kwa kazungu kugura amandazi bagiye kugura amandazi urabona ko rero amandazi yacu yabonetse udashya narikoze impanuka pe udashya iyo traffic itaba mu gikoni baba bararikiwe maso murabona ko amandazi yacu rero abonetse ubwo rero rwose ubona ko amandazi yatunganye ameze neza cyane ubwo ngiye mu kanya hari ubwo waza kumvara tugomba kumva namara guhora mu kanya ndashya kaze numve rero nshuti bakunzi ba Susuruka 7 TV amandazi yacu arabonetse urabona ko amandazi yacu ameze neza reka turebe ko hari iryahoze twatetse mbere turimanyure turebe ko imbere rigize gute rirahiye mwese muri kubibona ko imbere rihiye reka nguhe utwumvire kananjye numve ko rimeze urabona ko ryahiye niba haba we oh my god riryoshye rirahumura neza riraryoshye kandi mubona ko ryahiye mo imbere rimeze neza rirasa neza rero mwakomeza kudufollowinga mukanda subscribe mukadukurikirana tugakomeza tugenda turushaho kubereka ibyiza
byo kuba wakwiyeranja mu rugo udafite ibikoresho bihagije kandi ukaba wabasha gutegurira abana amafunguro ya mu gitondo mbere y'uko bajya ku ishuri utarinze kubatuma ku muhanda. Rero turakoze cyane, bakomeze kubana natwe. Wowe utarakora subscribe uyikore, kora share no ku bandi inshuti zawe zimenye gukora amandazi di n'abandi bose rwose. Iyo bahaye tuba tubahaye ariko tuberetse uko bikorwa, ugenda ugerageze mu rugo utegurira abawe amandazi, hanyuma amandazi aryoshye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Kuri Susuruka 7 TV tukugezaho amakuru ya siporo n'andi menshi atandukanye, by'umwihariko kandi kuri Susuruka 7 TV tuhasanga uburyo wategura igikoni mbere yo gutegura amafunguro byose mu buryo busukuye. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, like, share, comment, urabuduhaye inkunga ikomeye. Ngwino dususurukane. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese.